Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje sekulesela sona indaba ifika ngaso-ke isikhathi-ke ey'ngena njengamanje-ke ezibuhlungu ezithi-ke utrend laphana-ke iy'ndaba zokuthi-ke umenzi-ke laphana-ke umfoka Mabizela-ke ongumculi-ke kamaskandi ngempela-ke odume kakhulu ngey'ngoma-ke laphana-ke eziyiwo-ke amahithi-ke unyaka nonyaka mbukeli-ke kuthiwa-ke ubanjwe yona-ke inkunzi yena-ke laphana-ke umenzi-ke umfoka Mabizela-ke wathathela yonke into yakhe laphana-ke iyigebengu-ke zathatha yonke imali-ke ebhenke zathatha-ke kanye nemoto-ke lena-ke asanda kuyithenga mbukeli-ke eyiveni lakhona-ke laphana-ke kwa-Toyota-ke mbukeli. Ngabe kuthi okwakho uPaula ngabe khona-ke osukubonile-ke ngalo-ke lolu daba noma-ke luyiqiniso na lolu daba kangakanani ngoba-ke umenzi yena siqu sakhe udaba-ke angakalifakazi lolu-ke oselithe lasabala laphana-ke ey'nkundleni zabantu-ke abantu nje abayikhulumela zona-ke lezi ndaba zokuthi-ke umenzi-ke usetholakele-ke ukuthi-ke ubanjwe-ke yona-ke inkunzi mbukeli. Awuye laphana-ke ezozikhuluma section mbukeli sizokuthi-ke wena lapha ekhaya ngabe-ke ulibona kanjani lolu daba lokuthi-ke umenzi ngempela na ubanjiwe yona-ke inkunzi kodwa-ke sisalinde yena-ke umenzi ukuthi-ke akhiphe udaba oluphelele njengoba-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke kudume ukuthi-ke ubanjwe inkunzi waphuca imoto kanye nayo yonke imali elaphana-ke ebhenke lakhe mbukeli. Siyabonga. I'm